Katukad ti Basol. Tinapalabas, amulatan ni Boy nga iti ayuyang da akalapaw iti turot tinangi pananda ka ni Joy. Napanda nga rod ijay, ket na ispalda ni Joy. Kastaunay met apungtot ni Donna, gapot ta sana nagbaligi iti panggap na ka ni Joy. Pinanawan idadaboy ijay turod, anak kapungo, dagiti ima na. Nayaw awan daytoy, ket di na amo ti dalan nga agturong iti kalsada. Kabayatan na. Simmang pet da dinggas ken Adeline ijay dagus da Joy, ket nadanon da niligaya. Impaka muda tinapasamak. Iti panagsasarita da, ada nagtuktok iti ridaw. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo na paulwan. Katukad ti Basol. Adang tok-tok-tok. Siya kon ti mangilukat. Siya kon ligaya. Mabit lang. Joy. Uncle Dingas. Ti awanan bain adona. Talaga at di nakasinardangan. Naimbaglaang ng taadadaboy anang ispalkan ka. Joy. Daboy kan arson tinangispalkan ka. Saan ka di? Kwa. Nakuna ni Sonia. Ani arson tinangispalkan ka. Ngamjakpat tiyan nga isulang. Amok akadwana ni Boy. Uwan, Uncle. Daboy kan arson tinangispal kanyak. Lukas ta, adada dito Tinapatag ita, naispalda ka. Kat pagyamanan taday ta, ligaya. Joy, ayan daboy kan arson. Apay adi mo kadwa ida. Di da kayat nga ipakaam mo ti pagnana idanda. Adayo ka no. Itian niya aga po. Mawata ko no apay. Sapay ko mga rod taagan anadda. Dinggas. Ala, panawan kayon. Aginanakan, Joy. Kat saan ka pailang asumrak iti trabahom. Numabalin, agsardang ka kumapay. Tapno sana na maulit ti kastoy na pasamakan ka. Uncle Dingas. Sige, ingakon. Agsubliak tuwin ton rabi, taitulod ko ni Adeline. Kagurguran ak unay ni Donna, nanang. Mabalin mo nga idarong. Sanan, kaasimat. Anya, maasyan ka pailakan kwa na. Idinto tadandanikan na isagmak. Sana bali. Saan ak ana isagmak, nanang? Joy, Saan anas kan nga agdarumak? Gaputa dumtang to ti gundaway. Nga apitan na ti bunga ti kinadakas na. anak, Nagsakit ti bagbagik, nanang. o sige, aginanakan, tamang idadangak iti paglabar mo. Saan ang mabalin nga agdigos ka? Gaputa na bambanog ka. Agyaman na ka, nanang. Sa dino daytoy ayon ko! Tulungan dak! Diyak kayat ti marabian ditoy. Ayon ka di tindalan nga agturong iti kalsada. Ay, salpag kiti. Sa bali daytoy nagnak. Nayaw awana ka talaga. Agsubliak. Ang mga lumakadayo akon. Ngamsan matgayam ang dito'y tidalan. Sapay na samag nito eh. Ang mga nuadaulag amang tukaw kanya. Boy, dahil dyan ni tata mo ko'y. Agur-uray ka data. Talaga nga inururay na ta. Tata Makoy! Naimbag nga oras mo! Umasidag ka pa'y. Sakbay amakitong-tung ka. Tadita agpinpinok kaw. At to'y tiimpagatang yo, Tata Makoy. Asukar, asin, kan mantika.
Agyamanak. Ikisayulatan iti abang yaw, ti inggatang yu iti daytoy. Di yun panunutan dayta. Tulong mi kada kayo. Andapay na yun na dayta sardinas, tata. Kasta kaday. Agyamanak unay. Barawk. Anya itayan tay nagan mo? Siyak ni Bong, tata. Siyakmat ni Arsky, tata. Nagalas tinagan mo? Kaslanagan ti manglimlimaw. Sige, inakawn. Agyamanak manan. Wan. Sige lang, tata. Wan gayam. Inton bigat. Igatangan dak iti sabaon. Arina. Kan baking powder. Ha? Wen, tata. Tata, pangusaran niyo iti sabon. Arina, kan baking powder. Siyempre, hot cake Ha? Inayon niyo, di sabon nga iluto? Saan Apay makan ayati sabaon? Siyempre, paglaba. Kan pagdigaws. Kastagayam, tata. Saan niyo aliplipatan Sabaon, arina, kan baking powder. Awan parikot, tata. Gatangan mi amin dagita. Ay na, Joy. Agyang manak na ispalkan. Ayan dagiti nang ispalkan ka. Darson. Awandan, napandan. Adtoy. Aggatas kan agtinapay kayo pay. Inton madamdama, mangan kayon ton. Uy, nanang. Amom ka di, Joy. Kastaon asangit ko, takunak numatay kan. Kanamom ka di. Inarkilak di ambulansya di ospital. Kat kinamat mitay ko dyan nagluganam. Ngam saan mi anasiputan tinagturungan nyo. Adeline. Katagyaman na, tawanda ka sa napasamakan ka. Joy, nasaysaya at no saan ka payla ang asumrak iti ospital. Nga agpapankan ka, Adeline. Ingkay payla makisarita iti ospital. Nanang. Ni Joy laang, auntie. Tay sumatag pagkad. Gayem mo ni Joy. Kat amangan no si ti pangidasalan ni Donna iti pungtot na kan ni Joy. Auntie. Di kagdanag. Itad ko ti sweldom iti may sa abulan. Numano ti sweldom iti ospital. Si dadaanak amang ted. Taamok mat nga da pamilyam at tultulungam. Kuha, auntie. Agina na kayo paylaeng. Liklikan nyo paylaeng ti mabalin a panagsabat ti dalan nyo kada Donna. Agtungpal ka, Adeline. Pagsayatan tamatlaang. Kuha. Sige, nuday tati ko nayo. Agawid ta pa lang ijay lugar mi, Adeline. Wan, nasaysaya at no kasta. Sige, nanya ti pagsayaatan na. Kasta nga rod, ti maaramin. Kasama itan, big man. Bulilya sa tipag na tayo. Kasama kitang dan, mi. Wan nga rod. Nabambanog kami iti inaramid, mi. Ben, amok na ita. Urayan tayo sumangpet ni Donna. Nas ka natangdanan na kami, big man. Sige rekto ni Donna. Masapol nga ita na titangdan tayo. Sige. Agpalamis tayo pa lang dito, Berhouse. Kat sikat itaya, big man. Awan problema. Sige lang. Siyak ti makamo. Inton bigat. Nas ka na maala tayo, titangdan tayo. Isumapang ka ikibalay, dato na intong bigat. Kat alaam ting karinatang dan tayo. Tanusan? Madaksan kada kami ni Donna. Saan nyo adang ra ni Donna? Doon di na ited titangdan nyo. Siyak ti mang ted. Ipasigurado, ma. Sa dino tinapnapan ang tingkas. Malaman na si Bangpet ka. At akadyar arami da majakam mo. Awan, amo. Kasanumat ngamin. At danang loko kanya ke sentro. Intaray na ti pitakak. Naitarayan nak. Ngam sinapol ko ti balayda. Gaputam amugayam tay may saman nipdot. Kinuyog na kanapan iti balay tinangitaray ti pitakak. Isungay nuruuray ko asim mangpet. Patayak ko ma.
no di na insubli ti pitakak. Anya. Pasensyakan, amo. Sige. Pakawanan ka, gapo iti rason mo, tingkas. Ngam, jak kayata na maulit. Tano maulit pa'y, amangan no sa balin ti atapakan ka. Wana mo, sana na maulit. Sige, sige. Ingka mga lay ti ara. Tadanggayan nak nga uminom, ijay tirasa. Matungpal, amo. Ma'am Donna? Adda ka? Apay mo tang agsangit ka, Ma'am Donna. Umay ka, umunong ka pa. Di agsangit itiri daw. Hala, agtugaw ka, Ma'am Donna. Kainak mang isagana ito, Ma'am. Anya ti kayat mo? Arak, sanom, kape, wano gatas. Arak ti kayat ko. Arak, at talaga ti kayat mo nga inuman, Ma'am? Wen, kayat ko ti uminom iti arak. Nakaikadeng akong tingkas. Saan ko apatgan ti kayat ti kolar? Amo. Saan mo apatgan, amo? Naglalay nga day dya kolar. Saan ko nga itad tinagrigrigatak akwarta? Amo. Ken kayat ko amatakwatan. No asino day jay at tawa. Iswanas ken atulungan na. Amo. Agsagana kayo. Ibagam kadagiti tao tayo. Tasaganaan dati na kunati kolar a bomba. Wan, amo. Lumaban tayo. Naglalay nga nanay. Day talamang laklakati kayat da. Amo. Iti ka nito amamuak no asino day jay a kolar. Talaga apatayag. Hindi pa lang ay bagbagam day ta, amo. Ngamsaan mo mat akabailan. Anya? Ngamin, saan mo nga amam mo? Ta saan mat nga rod nga agpabigbig? Amo, narigat ti lumaban iti tao ang nakalamang. Ay, sus. Nagsasarunumot ng titagay mo, Ma'am Donna. Di mo pa'y naibaga kanyak no nagbaligi kan itidakas apanggapyo ka ni Joy. San? Adda nang ispalkan ko na. Ha? Ngam tinungtungpak ni Joy. Nagumaak anang tungpatumpakan ko na. Ha? Tidang no sa anak mo man ang nagbaligi ita. Agbaligi akto iti sumaruno. Di kalat tamamingga, Ma'am? Saan? Naglastog dayjay ajoy. Kunamlan asino ita, gaputaad da ng ispalkan ko na. Kat, anya nga iti serbi dagiti kakadwa, Ma'am. The big man kan Jonas. Ha, dagiti buwisit. Awan na aramidan da. Anya? Anya ti katawan? Ay, awan, Ma'am. Awan. Ay, una yan dagiti alalaki. Tawan mo't gayam ka ba ulanda? Kasano ko maalumaban da? Kat adda granada dagiti nang ispalkan ni Joy? Ha? Ay, mayat Anya mayat? Awan, Ma'am. Awan. Angam aksid da awak. Asino nga tadagitjay nang ispalken ni Joy? Nakaabungot da. Isuadyak ida na ilasin. Kasta ka di, Ma'am? Apay, saan da ka di ang nagsasao? Saan? Sonya! Ma'am, Nagkunang agikis ka man? Ha? kasano? Nakigtutak mo titi kalata pa nagikis mo. Di, nagikisak mo taon. Ay, mapagtitak no kastoy lang. Ay, sus, bakit ka na talaga, Ma'am?
Grabe gayam ni Duna nga. Ime na nga talaga. Naimbaglangan ta na ispalan ni Joy. Katamom ka din no asino tinang ispal kan kuana. Asino ngay? The boy kan Arson. Ha? Wan, dagimay. No kasta. Nagsubli dabo itaw eh. Apa ngay? Diyan ka mo tirason na. Amok dinggas. Amang ano agi bralas. Dagimay. Ay, saan nga mabgalain adinggas? Masapol nga kasaritam ni Buy. Diyak kaya't nga maisagmak ni Buy. Boy, sayang dayjay agundaway. Nagsasabat ti dalan tayo kada Jonas. Wan, ngem saan da pa'y nga aldaw? Addan tulat ta aldaw da. Sa bagay, ni Joy ti importante ididay di agundaway. Rumor ta manan inton bigat. Ket sapulen ta ida. Ungayam, ni nga taduna. Nakaawid nga tan. Awanan bibiyang ko kan kuana. Sayang ti ayan ayat yo. Napintas nga agpay sunido na. Ngumdakas mo ti aramid na. Inton bigat. Mapantay jay coffee shop na. Kaya't ko akasarita ni Donna. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.